Miamba Kurumjari. ISCOM Media News make Tabri Sing Boy Tom Tinganba, Mite Lutum Taram no Sabgolina, Kaikuno Butchery, Nasi ISCOM Gi, IS discussion Asida, Tamjariba topic Asti, Equimio Ivana, Tangai Fadaba, Tabak Torum Kayam lady, to give Manunda, Equigi Hakchang si Pok Padagina, Hoi Karigumba. Lake the Topa, Natraga Pok Padagi, Siva Hong Manumsida, lying Nava, Natraga, Hinganabagi, Janapatap, Toshil, Torang Mayamama, Pakale have done. Akoi Sana, Isabu, Fazanaba, one of that. Tawutabo, Karigumba, Akoigi Haksang da, Koigi, Kudung Tiva, Tolapumatam da, Praman and Hiramatam da, kidney, GOVI, Natraga, heart GOVI, lungs GOVI, Hiriba, Sinaching, Bussing, organ ching, asi. Kudung Tiva Tolakpan, Traga, replace Torpan, Traga, donation Toba, Traga Maki Mochin Beaba, Laivatarasu, Fang the Bagi, Kudung Shaba, Camerum, Pilatana, Lily Hetara, Kidney, Kudung Shaba, like the Maram Urga. Adubu, Labu Faba, Mui Camerum, Anna Egg, Sugar Gogana, Lava, Camerum to later, not yet, the Watabu, Mui begin Livaxi, Tambangam, the Maram Urga, Kamutakta, Puchi, Loikiba, Puchi Pikam Kiba, Aduga, Hoiki. Magna Lake Matunda, Equimio Lake Matunda, Tazanabagi Matuna ritual give with Toromsing the Poloiba, Aduga Pumba, I'm looking but Toromsing Panktoy. The Oda Hangway Wang Amoina, Equina, Equigi Haksangsi, organ donation, Tauraga, Mui Bagi, Hoigi Punchi, Monkey do Sharukta, Haksang, Lairun Chan Gimuta, Kanabia Honda, Pihobugi, Tangai Fadabali, Haban, Nochirangasigi, Tamjariba topic, human organ donation and Tamjangasi, Kanan and Vasida, Langshin Biriba, Penalist Mingun Hangacharmatamda, Mon Foundation Gay, program officer of Biriba, Madam Lystra, Monica Devini, Madam Taram Noxeri. Adu Matanga, Mateng Pangshi Group MPC Gi, President Gitawai Puviriba, Loina, social activist, Venezuela, Aduga, Masa Maksu, repeated blood donor, IT times. Blood donation Toraba Aduga, Masamak whole body donor, Haksang si, Mahanga Lake Ramatunda, Katok Pagi, Adum Bagi, Donram Suviriba, Premjit Contract Pomni, Amataram Noxeri. An Basay, Medamda Laksaraga, Equina, Tabashawe, Tadavshawe, the human organ donor, Mubagi, Haksang Katokpa Hiraga, Sikarai Fawa Kangari, but no have Hangsine. Aduga. Election Birba, panelist or minery Yambasibusu, Aina, Konon Konzari, Aduga, a quaint of Zihang Birba question, organ donation, Sikarino, Hybaduki, Matanda, organ donation, Hybasikwe, Hakchang, the Yauriba, Kayat Sing, Quaina, vital oiba, Higadi Yam, Nabapumpana, Quagimatoba, some Harabada kidneys, any Yawi Hakchang, the lungs, liver, pancreas, heart, Asina Ching Basing. And tissues the higher cornea, heart valves, skin, sinaching basing asibu dan taurakanda, kanagumba amada, transplantation, higher procedure asi tauhanba, natragang naba tawa adupu when organ donation gi procedure, natraga organ donation sini when kangnari se haibatare. Masidam kaso classification lay, I the organ donation say aina huziking hekta tauba yarabra haibagi if Yaragadi Canada Kamaina have a port amasulay aduna when a classification seeing Zerapamatam da Hamada living when a hanging that living donor renal transplant high when a Karigumba Hingba Mioy Amadagi Karigumba Sagi Imung Manung Seda Anaba Yauragadi and Imung Manungi blood group Manaba Marimata Sing na Bibiba Aduma Makal Aduka Ani Shubadana Kwegi lawfully married husband and wife, husband and Naragadi, when a wife na Piba Yabagi, Logi over provision lay, Aduga Sagi blood group to Madabam de Matautai, Sigi Pochinecha, Manana vice versa, wife na Naragadi, husband and Piba Yaba, Sigi Somnakanda, when a living say, minor condition lay, Aduga, when a Hosik Maru in a Canada organ donation after death to ne. Death the so when a Anitona Kaiduk Bayai, Haragadi, Ahambada. Circulatory death tagi naba laitaba circulation se koi heart kamari leina ba oiba ayaba cases ni ko aduna circulation kamari leina ba da laitaba naba sing dagi di main oiba vital oiba organs sing kidney heart liver lungs habana chingba sing asidi ya de tabu sai tissues ki manunga chaliba cornea skin heart valves asina chingwati yai whereas ya maru oina brain death hariba condition koina brain ki parts the brain stem
haidana ama yawi aduna brain stem si fail oirapa matamda natraga fail oirapa matamda akhoi gi atopa brain gi atopa parts mayam so khoi sirakadoi ko siraba matung aduna brain stem death haragadi pulap sagi feature oina panbada cerebellum gaina khoi part yam important oi bakhara lei ri hatare asi mayam se loina mag deteriorate tawraganda ma se equal to death ne habado adugi condition du da pi bayaba haragadi mioi amadagi khoina lahoba yaba si at least 8 to 9 lives kan bangami dan tawrba ya habane habadi khoina kidney ama kidney pair ama leire ko lungs leire liver se khoina lob oina natragana part ama oina pi bayai machet yen bayai haitare adumain tawdana asai gi lungs haijagre pancreas ko chawkhalakpagi matung ina mioi sing asi organ sing khakta tana khoini khoigi khudang ko per arm ko lower arm asibaw ba donate tawbagi huze extent ta lei hai tare chakhat pase ko india gi oina amasung prithvi gi oina haijaba tare sumaina thamse okay leiriba masaki yengmo tamda ikoina human organ donation am haiba taraga su koi mioi beda koi haksang yauriba kaya sing asi hingi matam natraga laikidaba matamda koi gi darka leba mioi da donation tawraga mating pangre hingminaba adugumbagi masat amadune tawdabu sida hangba yam wahang among oina have tare ekoina miyam gi mentality je kadai phawba lei kadai phawba organ donation ge motive leiri have wahang dune asogum kakti oiri tawda global goni ge mo wahang gi lakchingi mangoina na aujik isamaksu whole body donor am so ovire have tare yamba premjita lakchini mo question ji hoi on the topic pudi human organ donation ori tawdabu matam sa khoina tajabagi matung ina yamana pv kiba matam drudi organ donation ge my proceeding ge have tare manipur dadi adui context lai tamana moraga lakpaju kuidribam oibana hoigi hakchang oina kathokiba have tare adu lakchani mo hamdi chamana ba motifam khakti oidoni kari wakhalon dagi smaina aigi hakchang si laikhidraba matung da kathoki haibagi wakfam si kari dagi lakiba oigadoi no haibo hangchini kurumko taram nokcheri mudi election birba panelist madam busu ai kurumjari aduga anchor busu kurumjari aina tasing badi ai ga chang si lagi tramatung da aina rimsta donate tokthomisi 2016 dani ekhoi manipura ai ekhoi dead body donate to yari habdi 2015 da lakiba adugi pawdu lakiba ikan kanadana ai gi aina lisang chitna blood donation torpagi yankai suba golden jubilee of celebration amakak aina togi madugi iroina na dead body donation gi declare say to yikim aseng badi blood donation sorry dead body donation tawbagi wakalon de atai nate sum kuina sang laina sum ana laing baga mari laina blood donation sum tawramnina sum doctor ana health ki mari laina basingda sum nakshalaga laki bagi amasu lere adiga manamu IC mid udaba miyama oina polakpani mid udaba miyama oina polakpani adubu aina ngasi samasasta letcha bangamdana karigumba khara ngangjaba sakjaba chongjaba bisi society asigi aina masa khangba boro or khangdaba boro society asigi achauba contribution lei adudi ai society asigi member mo oina nataga lamdam sigi miyo yama oina ai karigumba kama ama kharadi masak naiba thabamdi ai tor machumina pogla agadi ne karinta torumdana saki batar gadi madu ai ari mama pukni habsi khalakpadagi kari to buya ge na khanbadagi ekoi ai dead body se to dead body si to digi mamang da ai mari leina ba expert sing da ai adum hangi tanai adu tawru mutung da dead body na kai to bui kholi habagi detail che hangada apunga matam du le mi dead body si transparent gi wafam le rande ekoi medical student sing gi damakta oina dead body che collection to bagi oina tormi matam du da aina nakanda dead body sing che ekoi medical student sing na tamnang mukta mapan dagi paisa pir ga bolai hai noi to ga to bani achuk chauba ekoi gi mioi bagi hakchang laing ga dol ba kan to gri ba doctor me tangudr ba medical student sing che mi laing ga dong mi
mi ga chang da laing dana laing ba tam dana ok da yen da hui da yen tamaga akoi mi da mu protect tor ko di kai du mai da su mai papa doctor di oi roi adu hui da yen da tang ga da doctor di akoi veterinary doctor ni adu mi gi or ti mi da tang ga ni ha ki adu ga di akoi akoi gi afaba doctor adki afaba doctor adki afaba medical ki expert haiter ko masi yam puto care ka di dead body si yam da ka oi hani haibgi wakhalon da khalaga aina malab se polak padagi karigumba masak na batabam tau ger ka di masina kwai ki chumme khalaga ai ngasa ki dead body si torki bani hana adugi matang da yamada lakchani ba question am kakse as a blood donor aduga as a whole body donor am oina habtara hoi blood donor am oibadudi ai ngodagi e khara pi giba e darka leba mi da pi gimni as a living being am oina adubu ai gi laikidro matungda ngasai gi ai gi haksang si medical line da tammi sing da tamjanaba natraga khoi gi ai gi organ sing si kaigumba sijinaba darka leba mi na si naunaba haidana adugi khongthang ama paikhalak matam sida made akhoi gi थाजनब एज अ मैदे मोय मैते की थाजन मतुंगिनदी होय हक्सांगी फंगद्रगदी पोलोइदबा अदगी अखोय हक्सांग सी सेरा नमरोम द खनबसु अदुम लैतब नते हाय तारा यामन लुना खंजरीने अखोय गिदि अदमायना तौरे अदुगु मसिगी खोंथांग अमा पाखलकपा वरेप अमा डिसीजन अमा लरक मतम सिदा फैमिली की रेस्पॉन्स कुमाई लेना अदमाय उबे ए मसी मतंग दे फैमिली की रेस्पॉन्स से यामना आइने सिमाइ तौगेना aina imung manungi ichini nau king gonung gi atar ko mem ji wari chana kanda yamna negative response lerme lai ji kai wanda atai gi chu atai da gi response atai da tawbaga ai non da lai ba response ka kena ba masu lai ko kena ji kai na aina blind ama oru buduna family sing dina ai ngonda moi khoi gi family sing adiki ingonu gi atai tel lei sarun gi lei sing jina ai bu padana neglect padana yingjen bi dre neglect tore bi wakhalun da khallaga mana si mayam da kan to nom ni khol kan ko ya negative oi ba minded ama matam du lei adiki yamna emotional oi ba kanu yam lei gi matam ai khoi gi ai si ima baba lagi do matung kona sai tatek matung da tawbani atini naw singa kan lewbani adugi afam de lakanda ho lagi chinaw tari ni chinaw tare loi lei chinaw tare singje atai loi hingonu gi chingidi thodona wa kan bung haina gidre chinaw tare si chinaw singje dadan singina loina kaurga ai cha ta handana loi kaurga moi ma to ji amorong da lekai ji da ai khoi ji yoli ne du toy ne na yam chawba kanon ler ba lei bani aina madu punum khingdo convince tawba matam khara dum change okay convince matam kharam change changbodo adu noina adon da khan ganu aina si tawr bise amorum domu aina tawbise akhoi chinau da noi loina tawbung da aina tawbise chinau akhoi chinau singi ijat nga ini samaj da ina kano tawri ne na adon da putu matung tak tro convince matung da ngasigi sigi thake to buyar kibni hata okay laiva question am khak chidaki matang da tholak ba hai tare madam si question je lak ta ge koina mioi ma kini fail oire natraga lung se yadra sin da ya de even heart problem lai hai matam da laina naba natraga khoi gi sinna bodi am kan chanai tawda bu as a family oina lak matam di smaina taw ge wa kalama awareness lai tab su yaw do nate aware oiraga khongthang am pa ka da family na kai khan gi natraga ai kai mai taw ba na khan da su lai tab nate ha tara smaina khoi am na habi smaina masigi decision je lak matam da khoina family da hoi convince taw budi magi procedure magi ngamjaba thakta natraga wakhal tan badi magi makhan gi leire ne ha tara wakhal ta ba khudak ta ba thengna ta ba mai leiba tara ga so koina khudak ta smaina natraga organ donation ama natraga whole body donation ama tawjage kaina khan base eta panga di yara ro ha tara kari mai proceeding changani aduga eta wakhalo na ma mapung phana mo hanam da kari machak ti changani na ui hoi koina organ donation ga akoi whole body donation ga katang khena balle organ donation ge han haizage ada kana gumba ma brain dead akoina
sai aina su panjaki ba brain dead hariba condition se oiragadi ayamba loina mak haiba tar ICU ado adu matang da nam kitang ai je kino di tawjare waru be de brain jet araga english ke term de oiraga sai gi viewers na ju manipuri lon da ju khangi ma ne brain da araga koina khanba ya do se kromaina lawa ya ne brain da maitai ron gi oi ba haragadi khoi kai haina thamdoino like chap chaba adi sida ko brain haragadi khoina khangnai je thop kum ba khangnai ko death haibane yam simple english hai ta amu da kalai ki da bagumba dum oi ga da condition se ai haizer ke brain death ki oi ga da condition se oi haizer ke brain death ki hoina khoina brain se khoi dum angang shakpi ngai da dum khange ko brain kok the brain yaw have a positive idea se dum leire mioi bamna akhoi hingna ba hona bada mioi ba human body na function to the brain is the most important role le low risk do ita ka di brain do laita ba matam ti di and has ke ba equal to death ne cham mane mas a legal form of death ne haita re india ge oina aduna brain death si oire haibagi matang se khoina ai haja ba onga gi brain death si lying in the doctors and ilai na khoi gi magi family do da ko declare to basi yam adi amtang da hire ga loite sigi brain death bu declare to wina ba natragana certified to wina ba sida tongan ba norms like hospital amada ko aduna karam ba condition sing da no high birak paduda ain haizaning se khoi kokta yam thina sokpa se khoi road traffic accident gari na thingjalaga dagi khoi mangda cases khare yaugre khoi gi road ki divider daga thomba da yam thina sokpa ko atopa chang muk sokta bida kokta dang show kanda sagi brain death oi ki condition dum yaudo banate fall from height sai khoi awang dagi ta ba gumba dagi yam kan ba pot amana thomba gumba asigumba condition sida khoina maiteron yam toin hagan ba khudakta lai kidre ga haiba cases sing se yamana brain death oi duini aduna asigumba condition sing zida ne khoina organ donation gi amuk norms amuk akoina hospital na lokhat pa ya haise any hospital na lokhat pa ya bra haibadu adumakti oidri manipur gi oina khoi gi hojik laiba transplant center sing jenims sija amadi rims atum yaragani na khalli already yakre khoi jenims ka sija ga aduga rims ki hojik already kidney transplant ki process hore brain dead ki port system do implement to hawrani na kanjai aduna hospital gi oiba norms like organ donation hire hekta khoina brain death hire hekta yum da toba ya pot on khakti oidaba aduna sigi khatang norms se hospital base oi ko state ki oiba authority gi darkar lai mosai gi directorate of health services ki makha da khoi appropriate authority ka haida nam khoina approve to biba doctor panels of doctor not tabida topa haidi authority na approve to biba doctor sing na oibiga da ba yohan biga da ba process asida sai gi transparency adai kayam how far sai gi por adu declare to matam da convincing amadi transparency do purak na system do da masi hona bi sina ama oirakanda khoi gi living da sai gi panja gi hangbira pa question do da ko kana gumba ma se machimanao ahan se naren khalase unmarried ne na lower se say around age around 25 26 ko na lower se ko asigumba conditions da imu manung se da doctor na natragana transplant coordinator sing na identify to bigadab se amadi counseling to bigadab se imang manung du dagi kana pi bayari habagi imung du da probable oiba prospective donor kana yawi have se identify to biba mathau type natragadi pressure se voluntary oiba se di yam de voluntary oirakta ba adagi hoje akhoi gi kai joint family gi system jo yam lapna re ko akhoi nuclear family loi oinarabani masam sa gi own family livelihood amamam lainarapani na sida organ donor oibiu ga haragadi yam chawbo question ama oiri still akhoi ima ipa ko sidagi hen balai ponte adana usually taunari se ima ipa na second birth to biba na ayamba cases oi aduna sigumba conditions idane if families in a kaigumba affordable natragana kare hena economic background wang socio economic background wang orgadi lay byon bagi kano sida atopa way thirak pada tawrs otherwise namzada ba
below poverty line da lei saba kambuna khoi upai lezadam ne dialysis ta matam ngairaga leiba asigumba patients maina oi doini ado minam adugi question dugi matang da lakhu matam da akhoi Manipur gi oine context hai batare Manipur gi oine yengba aduga global gi oine yengba gi wahang amakak si matang da thokpa hai batare family gi problems aduga ngasai gi separate relationship laiba gi masakam tawe tabudu ngasai gi question du da akhoina darka laiba organ ama darka laiba kan da even meat ki bu oibe ai adagi hakchang manung gi oibe ai natraga to organ darka laiba kan da di ko chen dana phang hai batare aduga ngasai gi adugi wahang ji da adum phang da maman tang ba hong ba cha gi thawai amagi thawai kan da ba de hai na leina su yare da masi legal oi da su mayam yaw da su natte asimaina lakho gi wahang ma tholak mo tam sida aikoina adugi process ama lakna ba adu thing ga tare komaina thorang di paikap ma tok ta na ubi yam phasai question se koina the transplantation of human organ act in 1994 the passed out gimne so yaw framework asi living gi donor recipient na kama kari karamba condition donor kari karamba condition oi bigataba amandi organ donation to biba disease ki matam da haita sai brain death ki matang du gana kanada kari toba kanada piba provision ma'am se maloi yaw haitare sigi x sigi manung sida ko ado x na regulatory ba pot si kaina kanda hoina organ lok thok pa dai hora kanda consent piba dai hora kanda haitare yare na haiba du dai hora kanda masagi lok thok pa adagi hapchan ba boki whole process si khoina transplantation of human organ act sigi niyom makha da chathajaba param da leizaba pot ngak tani haitare ko aduna haining di transplantation of human organ act na so amuka akhoi leiba yon base yate khoi commercial dealings natragana marakta agent yawba yam haine ko khoi tawbudi aphaba leibani na phattaba sudum leikini adu masigi part we se curb tong na bhot nak pada khoina organ donation disease organ donation se khoina promote to mathau tai ba hoji sik lai ba ana ba sing hai di khoina chronically ill disease sing gi manungda Manipur da yam ngam hoji ngam me ko kidney transplant to wanga me jenim sama pung phana ngam me si mapung phana ngam me rims ta ngam me doita di ngasai gi even laitaba matam da kidney pibagi haidi sigi system bo ngama abane already cases mari manga laikre akhoi da adoi tagadi what next atopa organ singisu akhoi haidi kamaina ko haidi system se develop tongmina ba machang haitare akhoi khakna laurga hekta yagadaba na te ngasai gi hospital da operation to bikadori ba doctor se later kadi kana to do no sigi pot ama health infrastructure hospital da matik cha ba ICU na traga na mai changa da ba khuzu khulai later gadi amu sishu mu tawni hai ga sekta ya ba potina te tuna inculcate tawmina ra kada asi like a teamwork stakeholders ma'am se punjala government gi oiba kari provision library akoina tawwe mon foundation gi oiba akoi awareness story akoina simakna fulfill tawe have na chade ko mayam wali even community participation so yam wali haita sigumba illegal obe mayam se handarak na bahona bada stakeholders mayam gi amadi citizen loimak ki responsibility ni have say thamsai okay adugi matang da wahang amakak thola isi akoina aranba pambaida ai hakchangi iruren sinna hakchang bu nadayakna ai normal life am hingna one of the makhal makhagi pambai ha bitare rules mayam ma follow tawdabida thugairaga honagi busye tawdabu niyom chumna ai hakchang ji kaigumba thabak thoksil khara da miyang idabti yai fanam torong ga bi matang dadi madu question mayam ma dum thok tawju nate masida wahang amakak se adam ayam prem ji dum si question jim lak sage koina as a donor amoina maru pang sing da karigumba hojik se awareness ki campaign jo dum makhan ge dum pangthok na bu dum lai ri avtar adra esa donor moina aduga mi gi motive haibirakpa kari level tam da khoina mingonda Manipur gi context as well as India gi context na global context te matam da sumaina asuk phaba kanaba thausil thorang ama na khoi gi punsi gi mi atopada punsi ka kan mangamudaba thausil thorang mayam se mamutana di khangdo mayam leiri do yam boina di khangbagumba aduga khoigi tawrage pangthok he khana hona bi honare asmaina khangdo mayam sida karamba wahi natraga karamaina makoi bu convince to budi mathok ta na khalli masi koina community level da grassroots level da
अखोन कुमधरगा अखोगी मैम से मैम से उनरगा वारी सानबमा याम तोइना वारी सानबम दरकार होय कयरमसे अखोगी अचौबा क्लासरूम अमदा नत्रग हॉल अमदा तौरगा तौबगी अवेयरनेस की कनोदुनदी मसिगी कनोसी योबु वागनी कयरना अखोइना ngasi ngasi mak blood donation ge ratio wangklai se karma mong wangklap no har gadi aikoi lekai aikoi lerak kumba lekai club local club macha digi panchayat sigumba kanosin kumga aikoi awareness sing se tawraga lakhibne adu phawda adigi blood donation ge ratio ji पामा लेवल दु यौद्रिबनेबो अदु यौद्रिबनिना ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन की मतंगदा हबदंगारी चाहिए नि मुतंगारी चाहिए नि मुचिदा अखोन पामा लेवल दु यौबजे हजिक मसी अदु मतम चंगिनी अदु मतम चंगिदबनिना अखोई कन्न अदु होनबो दरका ओरी अदु मी आसी आई खतकी दायित्व नते अखोई पुनमकी दायित्वनी हायरगा चंगना होनबिबम दरका ओयबो हजिक यंगसि मनपुदा अगर खंजबद मोर देन 100 है मनपुर कोने ट्रांसप्लांट तौरेबको मनपुर कोने डोनेट तौबदी दाने खंबी मी अनी हमदे तौद्रीबको कदाई लागा मनपुरी मचा इरमदमदगी मी कदाई पोरगा कमाई तौना कोने ट्रांसप्लांट तौगिनो है पुनः खंधमीनम दरकार होएब करिगिनो माल अतोप इंडिया की मफम अतोपदगी कोने डोनेट तौबिरमदुना इरमदम मनपुर यौरक्तना इरमदम की नुसीजरब मियोय इरैचा सिंगदा हारिब कोने जी ट्रांसप्लांट तौरगा हजी नॉर्मल अमगुमना चटलगा हजी माय अखोगी पुंसिगी थौडांग पुंसिगी सिंथा जी पांगथोक्तना अखोई नुंगाइब पुंसीमा की तुमक्ता हिंगिबनेबा मीना तौबिरक्पा अतोप इंडिया की स्टेट की अतोप की सिंगना तौबिरेबा द्वाइना अखोइचु तौब दरकार ओएबा मीना तौबिरबो कतंग ngai lergadi अखोई ngasi मतम कोइना सांगना अखोई किडनी यावदना डायलिसिस तौरगा अखोई याम कोइना हिंगिनेबा अदो ngasi बौदा आइना खंजबदा किडनी फेल ओइबसी असकमति वांखलेबा असकमति वांखले सिका आइना खंजरिति एक्सपर्ट मक्सुनते अखोइना ब्लड डोनेशन की लमजे सुम तौरअबनिना डायलिसिस तौकांदा ई जे दरकार ओए डायलिसिस तौकांदा ई जे दरकार ओइबनिना अदुम सिगुमबि मतंगदा अखोई एक्सपर्टसिंगना याम ताकपीबा अदिगी करम ग्रुप करम हादी किडनी गुमदना हेना ई जे चटप्रा लिवर की सिरोसिस कांगुदना हेना चटप्रा ब्लड अखोई ब्लड कैंसर गुमदना हेना चटप्रा कार्डियोलॉजी की हेना चटप्रा देगी गायनी की डिलीवरी की सिगुमबा तौबदना हेना चटप्रा काइची अखोई डाटा में हे अखोई एक्सपर्टसिंग न कोदे थंबियो अदु हेना चटपसिंग मनुंगा किडनी की याव फेल ओरकंदा डायलिसिस तौबगी तौरी पे से सिदसु अखोई ई सी याम यूज तौबि चांगी याम वांगेबा अदुना मसी कमाई तौगेदा असिगुमबगी चांगसी वांगसी करीदगिनो हाइबसिजु अखोइना किडनी से फेल ओहंदनुमुता बीपी गुमा ते लाइना तिना सिंगी लाइतना बसिगुमजी फनबगी केदोबदाय हाना अखोई किडनी फे कनो याम मसामो फरिबा मी सिंगी ब्लड डोनेशन तौबि खोपियो हाइबा ब्लड डोनेशन तौर खोट कनो तौरगदी अखोई किडनी फेल खोटपा लाइना तिना लाइत्रगदी हक्चांग नुवाइबसु ओइनिना अदोंदो चु पुसलगा अखोई मोटिवेशन तौरगा लाखने अदनो हम आइना हाइजनिंगी अखोई ग्रास रूट लेवल कुमधर कांदा अखोई एनी अखोई ऑर्गेनाइजेशन खंडे ग्रास रूट कुमधर कांदा तौबजना क्वाइदगी कनो ओइबो ओइ अखोई कनो फमिनरगा चागला सम तकमिनरगा कनोम चामिनरगा वारी सानब तपना वारी सानबजे सीना ज्ञान ताना वारी सानबजना इनफॉर्मेंट ओइबे याइबको इनफॉर्मेंट दुने इम्पैक्ट ओइबा फॉर्मेंट ने ना अखोई कनो तौबदना अखोई खाइतर लग्जरी अमदा कनो तौबुबुदी इनफॉर्मेंट ओइना वारी सानबा अखोई सिगी वारी सानबजना हेना इफेक्टिव ओइ अदुमकनसु ngasiboga hen इफेक्टिव ओइगनी ब्लड डोनेशन जे ओइ अदुगा सिगी ऑर्गन
donation ki matang su hen effective oi gane abje ay atwa thadi okay sigi matang da wa form ama live as after yang nungai ba numit ama ha gati ngasi topic siju suddenly change ama lakpa tar ga yamna maru oi bamne khana ba tar ga su madam moi gi Mohan Foundation aduga Savi Manipur Life Savers Manipur aduga Lioness Club Ningol Collective aduga Mateng Pangsi Group MPG Manipur puje laga ngasi se RDO lamde gi nursing gi institution sida achuba yamna am chaung hairaga mayamna hujiki hybrid mai sinde tabudabu siliba function khara duda yamna awareness fazabam di pi have tare with visual ga yaur ga tare adumaina pi be matang se adum ayamana madugi mahiroi sing students sing fazana aware oi tare makoida interest laina zu adum tab ga koina zu thengna je ada lecturing gi ba question am khakti smaina community कोई मीटिंग हाइगद्रा नत्रगा कम्युनिटी पब्लिक की ओइबा माय इंटरेस्ट अदुगा कयाम लाइना कोई मणिपुर की ओइना अवेयर ओइरेना दम लौबा याय अदुगा कोई सरुक याबई पार्टिसिपेशन की ओइना हाइतारे मसि क्राइ फाव येंबे अदो अतोपा क्वेश्चन अमक लाक्चबो मतमदा असिगी सिगुम मयाम से अदुम मोहन फाउंडेशन मेनाम ने सुनुम तौबिरे अतोतो मयाम सुन तौबिरे रोल लौबा याबसे क्राइ फाव अदम लौबिरे अदुगा लौबा याबसे करी करी नो हाइबसिन awareness ki matang se see for the last 2 years asida more than 120 plus more ramani awareness public awareness of the ISCOM yes media gi mateng yam yaugi balaite kaigino tanga sai gi organ donation gi oidriba pot am khak awareness to khakna yarakta ba reality gi hit tor pam darkar laiba aduna hojikti khoi tholak pa yare sigi matang da hena promote to ba yare habagi tanja dum su oire hai tare hojik se right time hai tare example amaga aina community level da haizari se PHC primary health centers community health centers health and wellness centers habana chingba government gi lairiba khoi gi the tertiary level ki healthcare system ma'am se khoi yo chala ga khoi awareness tawjai lekai gi even asha workers ma'am amako ma'am da su yumthong da khoi sigi wakhalon se organ donation se kaino haibagi matang da su khoi asha workers ma'am shida natana Manipur University da khoi tawjakre aduga already library ba hanagi chochoba clubs organization Lions Rotary sina chingba mayam amada khoi chathajaraga lakpa amakhakne ado mapung pharabra haibadi phadri haibagi athadi akhoi ngasi chamagi matakta tawjari haibasina Manipur pumba cover tawbra haibadi ngamtri aduna maram orakanda asi thokpire iba khoi life saver Manipur savi haidi library ma mayam sina sigi matangda knowledge se impart tawminaba asigi di akhoina dum chathajabani na akhoina dum participate tawjaraga haidi akhoi tied up tawa man darkar lei as well as media na su sigi matangda akhoi hena puthokpiraga Mohan Foundation gi wa khak na tabida atopa si the stakeholders mayam ma yauri government gi adigi doctors mayam ma yauri experts mayam ma yauri khara hena kupthana khana bira matungda sai gi mayam na gyan ta ba helakadoini trust helakadoini thazabado mangragadi abuka hanna haloi haizariba ana trust se develop tawbada akhoi gi health workers singi haitare ko wasai experts singi am chawba role amasu lei aduga sida misconception haigadra aina smaitum awareness apada participation gi level se younger generation hele karigino haikanda matam siga akwai hojik leiriba era siga trend siga chanabam khak oirakpa transplant akwai adum yam moine yam toina tar board am khak oi but whereas ngasai gi 60 years old 70 years old am khak ta ina organ donation matang da natragana brain death ki matang da hairiba matam da yes abhabani hairakani ba but convincing oi bagi changdi naha oi ba sa te willingly motivate me on with the oi ba oi ba why because akwai hanagi leramba concept si akwai na thugai ngamde orthodox oi akhoi society akhoi lining lai shon dharma da yamna chet pu oi bana sigum se khatang akhoi na keno to ba why lokthok chaba why hai tare aduna younger generations akhoi na chahi kundagi na horakanda chahi 35 40 baugi swai buki levels he na hujiki trend sida generations impart ta horagadi in the near future da mokoi na han oshalapa matam da sigi knowledge si amadi healthcare chakhalakpa anima pulakanda akhoi
society sida transplant gi am phajaba ecosystem ama lakani na asha tawje. Okay. Motive ama mayam da awareness ki thausil thorang mayam de nun paikatli aduga akhoi gi khangdaba sunate khangba su mayam lai re ha tare asima da dabr yamba premjita hangin ba question am khakse awareness so dum pi ba dum chapi rongani na khal ha tare blood donation gi OBI organ donation gi OBI aduga akhoi gi whole body donation gi OBI adum pi ba adumaina pi ba awareness pi birak ba as a donor moina pirak pa matam jida makhoi da tasal laga award oiraga blood donation gi oiras amor award oiraga hoina PBI ne haraga adum masagi piram dai natraga thabagam tawsha habagi matang siradi adugi commitment do tholok tabugum ba adum yaudab sunate hai tare adumaina sigi thabak sul laire aduga tangai phadaba aigi ngasai gi menam na habi smaina family gumbagi EP ba darka lakpada di replacement donor mo tholok gumba organ donor in tholok gumba laiba oiraga samo oiraga sum by means of cook that thibagumba adum laitaba nate smaina haiba kansida makhoi gi motive lai haiba tare kramaina num uve masing matang se akhoi landam se am thati banna awareness am tawji haiba ke awareness am tawji haiba ji mi thopi na wai ko mi thopi pe wai akhoi gi ti thani ka re ga di tholak ne ko moina tholai bido ngang yu wa da ta ge na tholak pa na ti do lo na tholak pa ne masi gi kan si aduna ne akhoi chi hajiki modern irachida akhoi chi cheng bangam da por khare le ji ge da aduna taw ba khara na tum tawr gal le ri hajiksu akhoi gi blood donation ji ju akhoi gi miyo khara chung jari ba miyo khara chna han na pir gal le ri anau ba chahi am da fast akhoi gi fast donor ji fast donor kem khudingi game am chim da fast donor ji masi yam phudu phuda ka wa masi akhoi target jo ba ngam ji ba ngam da masi ngam dri ji ka da akhoi awareness se kan to bugi ne taw bo tam da tabi no mi le ta ba anduna ji ke akhoi na hajan ngi chi oi medamoina akhoi gi asa worker te kan sing da akhoi gi motivation to gu ne ba madu akhoi gi asa worker sing duna mu atop grassroots da akhoi gi motivation da to na bo hona ba grassroots da lai ba akhoi gi akhoi kanggu sing yam sathi bonna lari kai ba min he nga na wai adu lari he ba sing da ibe man na de organ donation to na ba gi hai ne ko le gi am nang akhoi da wangangi kholi nang na sadi to ro bra ne question dit to that's the blood donation gi matang do wangangi ba the expert ori ba doctor di donation kyam to bir ye ne question hangye ko aduna masigi question de laitna mutta ai khogi me na motivation to da ko society na to pura pa kai no ni to kanu sida kamato ge da ha ne ko dead body kumba organ to bigraba place to bigraba mayam na to organ ai khogi da ai khogi kanu to biba awareness to organ di hanna jumai pa kani atoppa mana ai khogi organ transplant to roba patient haiter patient je koi na masi puthuk piraga ne puthoka da makoi chi kan to ga moina chongthok piraga testimony oina koi masi to ba da ka oi ba aduna tagadi akoi ge awareness ke level si wagani akoi ji kai unda negative comment am people am ne ba to ge sari chi mana kada pasa kara pam no gi kan to no gi kan to ni asinga ga kan to ga pasa ta ni akoi ba pang masi ni ai ne hai moi gi ta ka or kan di ai yum da office ka dong kar ga kan to ni adu ga akoi chi yam du banna saki da bon pi het evidence pi bi ya da ba ko back door gi thab ki yam ina balam ne ba adu masi mo kan no chi kitang kan chi di hector pangan thok na to ba su ya ta ba kan su ya da bani na ai gi wa kan da di akoi gi ai ne thing na jok pa awareness ki chi mo kan da thing na jok pum tam da di akoi chi khara khang makan batai adu ai ngasi me mu ai ngang jari ba me damoi ngang jari ba ngang ko li sing je ai gi dam teng ngang munati ngasi ai khona ngangam mi ge lawram mi ba se hayeng gi damak ni hai ba se mayam chi da
अखोइना लेगिर मतुंगदा खंगकनी मतमदु तौकने हौजिक अखोइना तौरी बतवकिंग अखोइदा खुदक डिजन फंगोय खुदक डिजन फंगोय कोना फंगदौनेबा अखोइ खरदि खांब दकादि ओय तौबदबु मोटिवेटर ओइगदबा टेस्टिमनी ओइगदबु हिंदी मसाना हन ऑलरेडी सिगी लमजिदा तौरबा मीना कन तौब नत्रगदिने अखोइ लमदमदि साडे क्या तौबिग्रगे साडे तौबिग्रगा अदुगे वाहंगमा अदुम लैतबजु नते अदुबु याम लुबमना अदुम अखोइगी लमदमसी मिनुंसी चावबा मैडम अदुगा मियोइबगी अवाबा येंबा ngamdaba हाइब तारे असिगी लमदमम सु ओइबा तारे मसी जे अदुम अखोइगी इनबोर्न क्वालिटी ओइन यावप तारे द लास्ट राउंड अरोइबा राउंड सु ओइबसिदा मसीगी मतांग अमा तोलप मतमसिदा मैडम मोइगी अवेयरनेस तौबगा दमदा यंगर जनरेशन की यामा चौबा वेव फॉर्म लाकबा अदुम हजिक यामनो हाइबीबा मैडम हाइबिसि मैडम ब्लड डोनेशन की वेब सिजु हावाई तोरमदि हजिक बर्थडे सेलिब्रेशन एनी ओकेजन अम दगा याखलकपा अदे ऑर्गन डोनेशन सिजु हाना फैमिली की अंदर अतोपदु सुम याखल मैम अदुम मपालंगी के यदुम ताबसुम लेरे हाइब तारे अदुबो असाइगी ग्लोबल गोनि येंग मतमदा हजिक सुगुम्बा यामना पॉजिटिव अबा चेंजेस अखोइन उबदा ग्रास रूट लेवल लगी इंटरेस्ट तोरपगी ममिदि अदुम ताय हाइब तारे अदरा मैडम दा अखोइसे लास्ट हाइनिंग बसुम लेबिरंगनी अदु सिंजु टू द अपील अदुम पब्लिक दा अदुगा तहनिंग बसु अदुम हाइबी बेयाने अदुगा अखोइगी एजुकेशन की सिस्टम जे अखोइ किदंग सेमदोपदि मथौ ताब्रा न खल्ला हाइब तारे कोइ एजुकेशन सिस्टम मारगा अखोइगी तुंगानबगी माइंडसेट नते इंडिया की हिस्ट्री गुम नैनाबा अदु ग्लोबल की नैनारगसु मणिपुरी कॉन्टेक्स्ट नत्रगा इंडिया दा लैरगसु मागी फील पॉइंट आउट टू दी अखोइ क्या यौसनबनोना लाइक पिकपदगी अदुम मास्टर लेवल इवन पीएचडी लेवल योरक पाउ दा क्या यौदे हाइब तारे अदु सेंदोकपा अमदि बथौक ताय अंगांग असे निथादा खंगे हाइबसि फना खंग तारगसु अखोइगी पिंगाइदगी मेलगा सेंबि होरदि निथादा खंगत्रसु मागी तौथोरक थबक तुम ताकदोइनिना गार्जियन पेरेंट्स के हाइबजुम लैबनिना हाइब तारे कोने अदुगा एस अ टीचर अमगे रोल सु दरका ले सोसाइटी मा सागना बहनाबसिजो अदो अखोइना लाइक तमदा हाइरगा लाइक यावरब चैप्टर दु खक्ता तंबा असु लैबने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विथ सिगी सोशल कोशन सिजु माइंडसेट कमाइना येंबा याय नत्र का हैवनिंग मेन सोइम तांगसे नाम नोय ओजान थबिगर ओजासु ऑलरेडी प्लेज तोगरे है मागी डॉक्यूमेंट के का लोइमा रिम्स सिनागरे हैक्सु वन फाउंडेशन की थ्रू द हैक्स प्लेज तोगरे ऑलरेडी सिगी ममांग द आई सिगी फील्स द वर्क तोजरी से कुइजरे को अदना आई ऑफिस अहंबा जेनिम्स तौबा कांदा आइना तौजगी बाइगी डोनर का ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड तौवे अना सिगी चमनाबा आइना खक पारगा यादे आई फैमिली आई द ऑलरेडी इन्फॉर्म तौजरा कांदा आई बुंगी डिटेल्स हापा कांदा दुम सिमा पाइजरे को स्माइना कार्ड अमा सिमा लेरे awareness की awareness तो दुम चथा गिनी अदगी दे मसाइगी medical science and technology चौखलक पे मतुंग इना होंबा अदगी development में आमा लाकिनी हाई तारे असीदा नतना अखोइगी हजी education पन बिरपुदे याम नोंगाइजे curriculum की context दा अखोइना अंगांग दा तंबीबा याबदी ओइदे but मसाइगी higher secondary level दा class 18 plus अखोइना metric थारबा मतुंग 18 plus की मतुंग दा DC की knowledge से imbibe तौबसी दरकार लैरे असीदा नतना early detection अखोइ hospital government की side के program मैम मम तौरिको अखोइगी eye testing तौबा अदगी health check organ donation तौबसिदा अखोइ organ दो फरगा खतने बला होदुइसे फत्रगदि अखोइ लहोबो यारो अदुना early detection अमदि नारा कांदा अखोइना precaution measure अखोइगी sedentary lifestyle से होंगदोकपा सि मैम से अखोइ दरकार लैरे ए organ donation तौगे हायगदि हक्चांग फानबसु दरकार लैरे सि पॉइंट अमा अदुगा कॉलेज सिंग दगी higher secondary level की institution मैम से द extra curricular activities ता से at least once a while I think असाइगी अंगांगै से दा सुमाइन तौबो scenario सी लैरे so कोइ हजिकते वेना prepare तौमिना सी हाइबा पोट से कोइना through मसाइगी कॉलेज की through दगी मसी लाकपीबा तंगाइ फदब्रा हैना खली अदुना कोइगी institute मैम हम लैरे को कोइ मणिपुर दसु को even university बनीना मसी मैम नसु सिसे मसीगी कनो से तार कांदा अखोइ ददुम तानारा कांदा अखोइ अवेयरनेस तौबगी वी आर हैप्पी टू हेल्प अदो अखोइ तौबदबु याम दे लेंग सांगतोकपा ngamsadaba अखोइ कनेक्शन जे खतंग पोर ओइजबा मरमना अदो होजिकती असिदा नतना अखोइ ओजाहोइ मैम सु थोकपिरे ब्लड डोनर्स की ग्रुप अनि हुम सुरे अखोइ पुंजनजाबा को अदुदा नतना
Body and Organ Donor Association Manipur kaitana thokpire IMA khoi handaki August sida yam chauba akhoi gi link up ma'am ama lae aduna akhoi makhata na su awareness ma pung phana tawjagi ge aduga hayeng gi damak future generation gi damak ta akhoi hojik tagi prepare tawbadu matam yaure kai dogdoino ko akhoi hayeng akhoi leitama matam da mai thado ki dog saru phumjan gi dog saru plus yellow mi kan ba kai lauriba lebak su kan ba lauriba ai identity aduga ai gi charon suronda legacy du lehona ba akhoi gi imung manung duna aina toramba thodang do adu putho khanda mayam mang da chok thoksana ba ai niyom ama haitara si ma thaminara makanda akhoi organ donation gi pledge si tobi ba amadi ga imung manung da gyan tamina ba siam darkar oi har ba wakham se thaire lo okay number last remark ke having ai na loslapada hajin ngusi mapunguna akhoi gi repeated blood donor oi biraba akhoi gi donor sing haitare regular donor natraga repeated donor sing se akhoi hana akhoi blood donor sinda maipu na akhoi changjan re tonare hojikti muk hojikki modern science digi medical science na akhoi gi lamdam si chu transplant tawbagi yabagi kanon la facility akhoi yokhalakle matam gi matungina hajik cornea transplant kidney transplant jokle matangda liver lakpayari adigi bonero heart cardiology any liver ki tungan mo hospital zo manipura dum install tawra lei ra LDS na kwa khel the liver ki jo already adum ikui dina few days matung de soida success oi ye be thajab lei adugi thajab ju lei aduna aina janingi di afaba aikoi human organ se kadai digi phangdagi hargadi aikoi gi regular blood donor oi ribase masina quite best oi ni oieba oi de kenda regular blood donor or everything gidi akhoi tungan ba leina manga sima repeated akhoi check tawra chatlubani adugi matakmo akhoi gi medically fit oidagadi blood donation je tawba yaroi doribani na akhoi tawba yade yadrabdina kadubata akhoi gi madu medical fit orga tawhollibani na akhoi gi organ chiju akhoi hayeng already fit neba neba aduna quality leba akhoi gi organ phange phanganji akhoi na ngasi sami ba wasakina hayeng gi damak hayeng akhoi iramdam manipur gi damak akhoi lehogdi ba akhoi gi charon surun asi nungaina lehogdi durni aduga akhoi na tawgodri basi kari no habadi paisa crore paiba mina crore paiba mina paisa tana mi gi puthi kan nikai de never modu sungoi oithoi akhoi gi mit ki pi taithok chu paisa tana ta taithok ni haibji kaidung chu khanbi ganu mioi bagi minung si amati thamoi gi ba mari haibase masibu ki sang ji wang aba lamdam sida akhoi chawkhat pa hiram ko mak mai pakpa hodu orakani aduna akhoi na akhoi punna akhoi kano si tominasi khusam unite oina organ donation sida akhoi ratio wang kana bonasi akhoi malemda akhoi organ donation gi ratio si ju wang kana akhoi punna onom si blood donation ju wang kana onasi blood donation ju ma phana wang khala abako organ donation ju wang khala kani abigi ache bathaje belai aduna mayam punna ai akhoi gi repeated donor natraga regular donor singda apin amuk jo han tawjari akhoi repeated donor or mayam sing akhoi organ donation da mai onsan minade onsan laga akhoi kano si ngasidi akhoi gi demand ga supply ga gap le base mosi kharm kai handana ba koi pun hona min se okay fair enough matam jupnu loibena maram morga madam amadi amadagi phangba note ki matungina tinjang kaijing da ba samasama cmg lamdam ma chawkhat ba purakna ba nungsi chana ba hona minasi akhoi masen lingjai manasi haiba taraga su sigi fibam haibitare sigi masak siradi even blood donation or vi organ donation or vi even whole body gi donation or vi natraga health ka mari laina ba adum bagi thabak thorom sing dadi mami samna chatpadawna uri haibitare madru maram oraga aikoi je tinjang kajing daba samasama semgani haibai panam dadi natraga medical tourism dadi mangin thaba state ama lamdam amu oigni haidani kanadi changjeli tabudo miyam ge mentality ji fajana
एवर होइबा फिट होइबा मेंटल फिट अमा होइबा मथौदि तारे नत तारगदि अखोइना हौखिबा generation kaya da athobo kaya chakre athobo kaya lae aduga makhoi gi liklam paring ja khoina chumna chatna ba haidana akhoi gi lamjan ba athobo sing mayam makhoi gi ningsing thorom makhoi gi ningsing yumbi khindana akhoi gi ira thawni tawdana akhoi gi ningsing thorom palan thorom among pangthoi adumai tawba taraga su akhoi gi miyoi ba moina akhoi na siraba akhoi na laikhidraba matungda akhoi gi haksang si Lairon chan kiba natraga mai thado kiba asina singba magi thajanaba lining laishon gi paramda chachkiba taraga so aigi hakchang amana khanguthakta laikidaba natraga ai isamakna laikidaba thoklo matungda aingonda gi yawba kanaba kaya ching organ ching natraga lawba yaba sing darka lairiba miyoiba moina darka lairiba sing dra pihauba taragadi makhoina hingauba matamda aikhoina athauba singbu ikai khumna jariba athauba singbu sonjariba do madugi thauna do hingauriba sing aduna sologani aduna maram orega aikhoigi haksang asi hingingai dagi lokthokse haiba nate laikhidraba matungda aikhoigi haksang si mai thadu aga fumaga mangi dawba saruk do kanaba yaba lahauba yaba ahingba mina sijina hoba yaba ngairaga darka lairaga leibu mayam do adu oihokse hojing manipur si yam fajaba motive ama train ama haib taragadi social media ge social influencer moina media sing nasu aduga magi khangjaba sing na moina imung amda awab leiba imung amda kidney failure ba imung amda dialysis tawraga leiba imung amda khoigi lungs problem loi imung amda heart problem leiba mayam si awana taraba layeng mangam daba chaningai problem lai taba akhoi wa mayam ma ngakpi gani problem lai ba mayam ma skum mayam se lai ba taraga su akhoi na miham na sangjal laga chana thakna ba hidak lan thaki layeng na ba hidra mateng pangbiri tawdabo akhoi mayam na di amatu aina karigumba aina laikhidaba to sugumba se thoktana ba aina laikhidra matungda aigi haksang sina sugumba se fahodoi ko haiba sugumba kalauge haiba wakalonda aduma thabak thoksil mem honamam changi grassroots level dagi fana honaba taraga so natra akhoi gi wakalonda asugumba positive oiba mindset ama kanbam change family sing oiba ai natraga personal oiba negative oiba ai haksang lokthokani heta mang ta khani haibagi heta kot kani haiba askumba serana ba wakan je kanbidana laikhidra matungda thokpa thodok adusu sonaba yamna masak naiba positive oina sonaba adumba thodok adumba program haib tare punchirol ama oirakani haiba ngasi gi nochida myam puna wakal tamina si makata na sigumba awareness oiba program sing ISCOM na leptana sangdola kini makata na su yam deep oiba kana Zaki have a note chidagloi Nangasi the Mukta, Yamna Mamutana, time factor like number of Wega, Hoigi, Mon Foundation gi program official review, Madam Lysra Monica Amadi, MPG president, Loina, whole body donor review, Yamba, Prenjukundra from the Mama Yam Bachin Motam Gaga, Topraga, Lambira Pamiam, Damina him behind the Tagal Funduxeri, Amadi Facebook on the YouTube, the live streaming to one the feedback on the comments, people can have a Taza Tamzabolo in Nangasi Muktari, ISCOM discussion, Matan solution, Miang Tabri Simbo. Kurumjari.